Dobrodošli nazad u otvoreni program My TV-a. U nastavku zadovoljstvo i čast mi je što je moja gošća Selma Alispahić, prvakinja drame Sarajevskog ratnog teatra. Dobrodošli. Dobar Kako ste? Hvala na pozivu. Dobro sam, hvala. Dobro ste? Da. Sinoć ste imali predpremijeru, serija Nobelovac. Kako je prošlo? Divno je prošlo, onako izvan svih mojih očekivanja. Baš smo sad imali razgovor, pa je Tihomir rekao jednu zanimljivu stvar, Tihomir Stanić, kreator serije. Kaže, lijepo nam je što smo imali priliku da to osjetimo s publikom prvi put, s obzirom da je serija TV serija koja se gleda u kućama. Onda svako nekako za sebe, a ovako ovdje smo imali prvi put priliku da osjetimo zaista kako ljudi dišu i kako reaguju i bilo je dosta emotivno i ljudi su onako čak i taj humor neki koji je vrlo specifičan shvatili, reagovali, stvarno baš je bilo lijepo. U seriji Nobelovac, serija Nobelovac je inače serija o Ivi Andriću, vi glumite, igrate ulogu u stvari njegove supruge Milice. Da. Kako ste odabrani za ulogu? Ako se ne varam, izjavili ste da ste pročitali scenarij, što bi se reklo, u cugu, jel? Jesam, pročitala sam scenarij u cugu, pa nekih godinu i po dana prije samog snimanja. Tihomir je došao u Sarajevo i pozvao me. Mi smo se sreli 20 godina prije, ali nikad nismo radili zajedno, niti smo se viđali. I mene je stvarno iznenadio taj poziv, otkud Tihomir Stanić, znala sam da ima neke veze sa poslom, sigurno. I onda smo se našli ovdje u Sarajevu i on je rekao, ja dugo već razmišljam ko je glumica koja može igrati Milicu Babić-Andrić i ja sam došao do tebe i ti si moj izbor i ja bih volio da pročitaš scenarij, pa ako ti se svidi, bilo bi mi drago da radiš, ako ne, sve u redu. I onda sam ja u stvari sjela i pročitala scenarij odmah. Rekla sam svojim ukućanima da bude tišina, da sam se zatvorila i da ne funkcionišem dok ne pročitam, jer me držao. Jer je priča stvarno odlično napisana, vrlo pošteno, vrlo dobronamjerno, bez ikakve potrebe da se glorifikuje Ivo Andrić, ali i bez potrebe da se nešto previše kudi. Nekako je na osnovu činjenica napravljena jedna lijepa priča o čovjeku koji je samo pokušavao da preživi u različitim vremenima. Moje opet tumačenje tog scenarija je pokušavao je da preživi, da bi mogao da piše i da ostavi sva ta velika, sjajna djela koje je ostavio. U suštini, radnja same serije prati tako od trenutka informacije da on postaje, da jeste Nobelovac, pa tako dalje. Jeste. To počinje 61. znači od trenutka kada on dobiva ovu kao vijest, ali onda idemo u prošlost. Stižemo čak do 1914. pa 1918. pa onda ratne godine. Ja, na primjer, igram Milicu Babić-Andrić od 1941. do 1961. Znači, to je prilično onako dosta veliki period. Nekako su obuhvaćene najznačajniji trenuci u Andrićevom životu kada je morao donositi neke vrlo važne odluke koje su ga mogle koštati života, koje su ga mogle koštati pisanja i tu je uvijek bila ta njegova Milica s kojom je bio u braku samo 10 godina, zato što je ona u suštini kad su se upoznali, kad je čitava ta jedna lijepa ljubav krenula, ona je bila udata. Tako da njen muž je umro 57. godine, onda su se oni vjenčali 58. i samo su 10 godina živjeli u braku jer je ona u 59. godini, 68. godine je umrla. I to je tako, eto, bilo ostvarenje te neke dugogodišnje ljubavi. Pretpostavlja se po podacima nekim da su se oni čak 1927. sreli, ne zna se tačno, tako da nekako se predstavlja da je to trajalo skoro 30 godina, ta neka vrsta povezanosti. I eto, ja sam stvarno presretna što sam igrala tako jednu prelijepu ulogu koja mislim da će otkriti Milicu Babić-Andrić publici. A evo, sad baš na ovoj preskonferenciji sam rekla da sigurno 90% i više ljudi, 90% ljudi prolazi pored ovog Narodnog pozorišta ne znajući da je Milica Babić-Andrić, tada Jovanović, obilježila historiju Narodnog pozorišta Sarajevo jer je bila kostimograf prve baletske predstave koja je urađena ovdje 1950. godine. I ona je u stvari preko 300 predstava baletskih, operskih, dramskih je opremila i ona je značajna figura. Ona nije samo žena Nobelovca. Ona je bila vrlo, vrlo cijenjen kostimograf
i radila je u svim velikim pozorištima bivše države. Tako da mislim da njen život isto tako zaslužuje priču. Vjerovatno će biti napravljena nekad, jednog dana. Iz vaše perspektive kao žena prema ženi, kakva je bila Milica? Evo sad kažete, u suštini bila je vrijedna, radna, ima svoju biografiju, svoju historiju, ali ko je bila ona? Ona je vrlo zanimljiva žena u tom smislu što mislim da za to vrijeme je čak bila revolucionarna, ali nekako sticajem okolnosti i ona je izabrala da bude u pozadini, da bude tako, da ne bude previše eksponirana. Vrlo je držala do privatnosti kao Ivo Andrić, tako da se ne zna previše u stvari o tom privatnom životu, postoje tek šturi neki podaci. Ona je isto tako iz rodnog bosanskog Šamca, znači zamislite uopće situaciju da neko iz Šamca ode u Beč, da studira, ne znam, na Fakultet primijenjenih umjetnosti, pa onda da poslije ode da studira u Pariz, pa onda da predaje. Ona je prvi profesor u stvari kostimografije i perike, na toj glumačkoj školi u Beogradu bila. Ali ono što je najvažnije, a to je Andrić zapisao, da je Milica bila žena koja je bila pametna i dobra u svemu. Ona je tačno znala svoje mjesto i mislim da je tom nekom dostojanstvenim nekim trajanjem učinila da Ivo Andrić napiše sve što je napisao i da u stvari imamo Ivo Andrića u toj vrijednosti, jer mislim da bez nje to sigurno ne bi bilo moguće. Koliko se kroz ovakve serije može zaista prikazati nečiji stvarni život? I koliko je u ovoj seriji, da li ima uopšte fikcije? Da vam kažem, svako umjetničko djelo mora da bude neka vrsta fikcije, mora da bude neka vrsta tumačenja, mora da bude neka vrsta našeg pogleda na stvari. Jer u tom slučaju to ne bi bila kreacija, bio bi dokument. Ovo nije dokumentarni film, ovo je ipak serija koja je izmaštana na neki način, ali vrlo se oslanja na činjenice, na dokumentarizam. Ali to je uvijek, znači, neka vrsta pogleda koji umjetnik koji to radi ima pravo na to. Vjerovatno nekome će trebati možda više političkog Andrića u ovoj seriji, nekome će trebati više privatnog Andrića, neko će poželjeti da vidi nešto drugo. Međutim, mislim da su svi ti aspekti njegovog života, neću reći zagrebani, neki su čak vrlo onako obrađeni, neke kritični momenti u njegovom životu su isto tako obrađeni. Tako da mislim da ipak svako umjetničko djelo na kraju treba posmatrati kao kreaciju. Uostalom i sjećanje je vrlo varljivo. I znate, kad prođu neke godine, Andrić prije 30 godina i Andrić u našem tumačenju danas, iz ove perspektive, to nije isto. Andrić danas i Andrić prije 10 godina više nije isti. Nekim budućim generacijama Andrić će biti potpuno nešto drugo. Jedino mislim da trebamo se malo čuvati osuđivanja, jer čovjek nije tu da se brani, ali šta ćete? Kad napravite umjetničko djelo, vi to dajete publici na čitanje, ko što ja dajem svoje neko djelo publici na gledanje i ja više nemam kontrolu nad tim djelom. To je sad u očima nekoga ko čita, ko gleda i to je u suštini dobro. Ja mislim da je Quentin Tarantino rekao jednom odličnu jednu rečenicu, kaže, ako moj film vidi 10 miliona ljudi, ja želim da oni vide 10 miliona filmova. Znači svako individualno gleda i tumači i nalazi nešto u tome. Serija Nobelovac je snimana u Beogradu, ako se ne varam. Koliko je trajalo snimanje? Ovako, krenuli smo početkom septembra u Beogradu, ali snimana je na više lokacija. Bili smo i u Sarajevu, i u Višegradu, rađena i u Herceg Novom. Nismo mogli baš da idemo po Evropi, pa su neki dijelovi Beograda igrali nešto evropsko, neku Švedsku ili tako. Počeli smo znači u septembru i završeno je negdje oko 25. novembra, tako da mislim da je septembar, oktobar, novembar, skoro 3 mjeseca. Ovo je bila predpremijera sinoć, kada se očekuje da zaživi, da dobije svoj život? Početak oktobra će biti na Radio Televiziji Srbije, će biti prikazana prva epizoda, odnosno serija ima 8 epizoda
Krajem septembra je predviđena premijera u Beogradu. Tako da, eto, ja se nadam da će naša publika, jer vidim da su ljudi vrlo onako zanima ih da što prije to vide i da to sve pregledaju. I mislim da je neko lijepo uzbuđenje se osjeti i neka dobra, lijepa namjera i lijepa neka onako želja da se o tom Andriću progovori i da se možda i nešto novo sazna ili potvrdi nešto što se znalo. Tako da mislim da će jesen donijeti jedan vrlo uzbudljiv period za ovu seriju. Veselimo se tome svakako. Ono što je u stvari činjenica jeste da ste vi odigrali jednu važnu ulogu i u seriji Znam kako dišeš. Evo, nagrađivana serija. Pa evo, iz vaše neke perspektive, teška tema, moram priznati, ali evo, nekako smo je prožvakali i dala nam je ta serija nekako bolji i veći uvid u određene stvari, barem roditeljima. Mislim da je to vrlo važna serija i ja sam vrlo sretna što sam učestvovala u tome zbog toga što meni čitava ta tema vršnjačkog nasilja nije strana, odnosno bavim se time već godinama. Čak sam napravila i predstavu Gideonov čvor povodom toga, upravo da progovorimo, da prestanemo da njegujemo tu kulturu ili nekulturu šutnje oko svega toga. Mislim da su te razgovori o tome su vrlo važni jer pogotovo da osnažimo mlade ljude koji se nalaze u teškim situacijama da nam se obraćaju, da mi kao odrasli moramo biti svjesni da nam se ta djeca moraju obratiti. Puno mi nemamo stalno, kao pričamo o tome da nemamo vremena i da nam je stalno nešto drugo važnije. U stvari vidimo kako život pored nas može u stvari da bude izgubljen zbog toga što smo se mi bavili nečim drugim. I ja jako puno radim na osvještavanju i roditelja i prosvjetnih radnika, a pogotovo mladih ljudi, na potrebi da se o tome govori. Serija Znam kako dišeš je zaista jedan divan i svijetli primjer progovaranja o tome. Ja se nadam da će takvih pokušaja da se o tome govori biti još više. Mislim da svi moramo kao društvo da se prosto udružimo i da budemo svjesni da vršnjačko nasilje se ne dešava nekome drugom. Vrlo je mala granica, vrlo je brzo to dođe na naš kućni prag. I onda se zapitamo, aha, zašto smo šutili, zašto nismo reagovali, zašto smo kasno reagovali, ode još jedan mladi život, a mi kažemo jao, pa kako nismo. Nemamo mi više vremena da šutimo. Mi moramo da govorimo. I meni je drago što je serija dobila toliko nagrada, zaista sam ponosna što sam učestvovala u tome i eto, ja se nadam, vidim da se serija dosta gleda i u regiji. Moji prijatelji iz Hrvatske i Srbije su mi se javili da su je gledali, da je odlična, ali eto, nadam se samo da se to neće završiti na tome. Džaba uradite kao jedno djelo i onda kao šta, onda opet šutimo. Ne, to je nešto što zahtijeva kontinuirani rad i kontinuirani razgovor i ja ne da mislim da treba da govorimo, mi smo u situaciji da treba da vrištimo jer nam mladost odlazi. Ne samo što odlazi van zemlje, nego nam odlazi, gubimo djecu. I mislim da prosto ne možemo sebi dozvoliti taj luksuz da kao to se nas ne tiče, to se dešava nekom drugom. Ne, to je ovdje. Ako se ne varam, Gideonov čvor je vaša prva rediteljsko ostvarenje. Što vi mene pratite, sve znate. Oprosti. Šalim se. Kako je bilo prihvatiti se takve vrste posla? Imam osjećaj da ste to uradili baš iz ljubavi. Jesam. Mene su i prije neki ljudi iz pozorišta poticali na to da režiram, jer svaka moja predstava je u stvari neka kolaboracija između reditelja i glumca i to su uvijek najbolje predstave. Nikad to nije samo režije, samo gluma, mislim uvijek je to je kolektivni čin i najbolji su oni reditelji koji prepoznaju glumca koji može da i režira zajedno s njim. To su najbolje predstave i to je u mom iskustvu uvijek bilo tako. Ja nikad nisam samo dozvoljavala da glumim, ja sam uvijek učestvovala u kreaciji svega i ovo je nekako bio normalan korak.
Pogotovo što sam ja dobila taj tekst od svog dugogodišnjeg saradnika Roberta Raponje, koji je režirao Aj Karmelu i koji je ovaj Gideonov čvor radio u Hrvatskoj. I on je vrlo onako dobronamjerno meni rekao, slušaj, ti ovo moraš odigrati. Ja kažem, rekao, znaš šta, ja ću to i režirati. I on rekao, super, može, divno, krasno. Uopšte nije pomislio kao da on to režira, nego ako želiš, izvoli, trebaš. I onda sam ja to režirala jer sam smatrala da ne mogu, da me suviše tema dira i da me zanima, da nema nikakve potrebe da ja sad dovodim nekoga da mi neke koncepte oko toga pravi. Ja jako dobro znam o čemu se tu radi i predstava je evo doživjela već 33 reprize. Obišli smo do sada 12 gradova Bosne i Hercegovine, na što sam posebno ponosna. Čestitam. Išli smo u takozvane manje gradove, što ja ne volim da govorim, ali na primjer poput Lukavca, Foče. Mi smo predstava koja je prvi put posle 14 godine došla u Foču. Niko 14 godina nije tamo igrao. Evo to nisam znao. Jeste. I onda smo po malim mjestima, ali po našim mjestima gdje imaju pozorišta i nastavljamo taj rad u septembru. Ono što je još stvarno lijepo, predstava je na dva velika, značajna međunarodna teatarska festivala dobila nagrade publike. Znači, dobili smo na MES-u nagradu publike i dobili smo na Internacionalnom teatarskom festivalu malih scena u Rijeci, na primjer. To je stvarno veliki uspjeh. Ali ono što je meni najvažnije je to da su se povodom te predstave probudili mnogi profesori, da su se probudili mnogi roditelji, da ljudi po nekoliko puta gledaju predstavu, da djeca kojima sam ja to namijenila, to su taj tinejdžerski uzrast, koji je potpuno kod nas nekako skrajnut. Mi njih pustimo da se sami odgajaju. Kao imamo predstava za malu djecu, imamo predstava za odraslu, ali mi nikako nemamo predstava za tinejdžer. I kao ono, šta oni gledaju u stvari? Sredina je ostala šuplja. Sredina je ostala šuplja, to je neka tako siva zona neka i ja sam njima napravila predstavu i najljepše mi je što su oni došli i rekli hvala vam što je konačno nam se neko obratio. Hvala vam. Nikako im se ne obraća, jel? Hvala vam što pratite, jel? Mediji su zaista predivno ispratili ovu predstavu, što mi isto dalo neku nadu da su ljudi svjesni da imamo problem u društvu i da taj problem zajednički moramo rješavati. Znate, ne možemo mi samo pisati i objavljivati starlete i influencere i mi svi kao moramo zajedno raditi na tome i mediji isto tako da se neke vrijednosti čuvaju. Tako da mi je bilo vrlo važno što je ova predstava dobila dosta onako medijsku pažnju i to mi je nekako dalo nadu da smo zajedno, da smo tu, da možemo nešto, da nije sve izgubljeno, pogotovo što taj mladi svijet stvarno nije izgubljen. Oni su fenomenalni. Mi, stariji, smo katastrofa. Ja sam rekla, nemojte samo da govorite da su mladi ljudi izgubljeni. Nisu. Do nas je prvenstveno. Mi smo uzori, mi smo ogledalo, do nas je. I mi moramo prvo sebe raščistiti dobro, da onda taj mladi svijet sačuva. Jel možemo možda najaviti gdje će predstava biti uskoro? Predstava će u septembru igrati ponovo u pozorištu mladih, onda smo pozvani isto tako na veliki internacionalni teatarski festival Fiat u Podgorici, zatim u oktobru idemo u Skopje, igramo ponovo u septembru u Tuzli, igrat ćemo u Mostaru, igrat ćemo u Konjicu krajem avgusta, igrat ćemo u pozorištu mladih ovdje, znači na redovnom repertoaru, tako da ljudi koji žele to da vide mogu da prate repertoar pozorišta mladih i da pogledaju predstavu. Ja bih mogao ovako s vama vjerovatno još sat vremena pričati. Imate sljedećeg gosta. Ali imamo sljedećeg gosta. Hvala vam najljepša za odvojeno vrijeme. Nadam se da ćete nastaviti uživati u festivalskim danima i evo svakako poziv svima da pogledaju predstavu ukoliko već nisu, da obogate svoje znanje, ali da osvijeste svoj razum. Hvala i vam. Hvala najljepša. Bila je to Selma Alispahić koja igra glavnu ulogu u seriji Nobelovac, ali isto tako, kao što rekoh,
Ukoliko slučajno budete u prilici, a vjerujem da hoćete, serija predstava putuje, pogledajte predstavu Gideonov čvor koju Selma režira i igra. A mi nastavljamo dalje.